General Secretary Jongka Meghalaya Congress Pradesh Committee Uba Manuel Badwar habai keren berkinong tok kubor halor ke election MP laong badon kamban pha da kibruk ba kham tibet bat kibala tibnya na ka benta ka MP Shalok Sabha bat ha Meghalaya manta ka thong ka badon kam e kalong ban yo yak in the line permit bat kumjuru ban penrung ya ka tin khasi bat garo ha ka kernit ka bapra jongka constitution jongkari India Kulong baka kongres keladep benesong perkhat banjir yo kertong hanrai kimpar rai pat yano ban penyang kertong hagani ke election MP siteng samoy kulong mai keladon kembalai hadu sawut kibala syak terwa hanrai kimpar rai pat yano kincet ban penyang banikun ya kani ke election siteng samoy kulong ru ban nagaleng jongu usngau ba uno kertong ba syajit MP unyo ban traikam satang kemba arsnem AA bat hadu ba undayo ya ka jaka bu unsa kan simpor la kumno nyau hadu prabnai na kata kadau kadon kam banjit ya ubriu uba latip lupa ya kelenti bat kumjuru ya ki jaka kumno banwanra ya ka roy kapar bat ba unla ban traikam bat kajela kanyo shibun kijing mentoy Cek state Meghalaya ngai ngi don kam hi ban pha de ki brio ki ba let's say ki bala don lupa ke experience number 1 ki bala itu lupa kumno banya chiti seneng shulum number 2 fi ka kam MP kam dei ka kam ka ba we brio la menteri kam marwei te fi sutu am ka dei ka continuity la don we MP once away MP open board itu ka kam once away MP ya ka tu ka dengjat ka bala ya nakmat punya susu khmat fi sutu te ban be manta ko manchu ong no ka thong ha po Meghalaya jungi manta ka baning kong e yang hi simat ka jing so ka nga so ka baning kong e ka de ka ILP bat ka baar ka de ki ka ban room ye ka tin khasi ha po ka each schedule te ki tu artili ki de ki thong ki ba let's say ka de ka la don kam tikna plan hin dei number ka resolution ru gila pas ma ha po Meghalaya assembly na 2019 number lang dei te ka shilong ta ka te ha bangi la suthu ba kita ki thong artili ki de ki kamram jong MP bun be thong na set bo net be set he na tharenga ni le ban su ong no kum na ka liang ka congress nde nim don ha ja khata ka kenti ban sin shark no ni don ko opposition ndai ban ni pet padi ka opposition ru ndai e ban iduna ki MP tang na ka congress marwe ni la dan shispa we ki MP na jonong kata berki kitu ki parti ki bayas no ketilang bat ka kongres ngatharang yang ila apala de spa sam host pa proban telana uno MP ubami na ka kongres ubalaj sethi kadika kamram jong MP banlaj pensu thu ya iwei MP jong ka parti la jong kan balai ni dan kam ka ILP balai ka ILP kalong very important na manta ka jat bendio jongi pisu thu am amdei ban shulit tam shubatai nei pensu thu khambania kan khnang ba kan sapoi ka por ba ka congress su kan sanam kyo nei let's say ar hajar ar ko nai ka MP election let's say ni shispa seat ka congress ka yo kala ban yo shispa nyo po seat na aspa seat pimna ban tip ya se ka poi sarkar ka congress kini ki MP ki bla yo small lupa ya ka mat jong ka jindon kam jong ka state jong ka Meghalaya nei kini ki MP kila no lupa te kila don lupa ta jing su thu ba pleng sethi don kam shisha ban room no tu ka tin khasi don kam shisha ban wanla shisha ka tu ka ILP kila ta kila don kini la ta ki pas ya ka bil ha ta ka poru ka bil kan kham klo ite man pas pi su thu am te ka jing don ya jung MP shekhmat na thrai kan ki jing sno junga ka dei ban lit pen su thu ya ki member of parliament kat bangila ban pen su thu ban supet hi kum makalong menta ka BJP tengam itharai hi ka kwa man khi india ru namar ka BJP ka nan di agenda jong la jong ti agenda jong ka BJP hi bobon sen hi ki jet pan ki di ban kemmet ka bakila amdei lo makin yu roj be ka bakila tenga smo hi ba ngimla ban shui le kai ka ni ka ya ka ni ka jingpan jawa jong ka LP ban su ong ban su kerki kat bangile ka de ka kamram ji MP bakin ya kinan ya chakmat ke tu unu MP ubalaj sethi uba job ukurtam uba job ude ban penya ya ta ke te yang asimet hi ngasmo bang idam kami ki bre par khamnong experience idam kami ki bre ki ba let's say from day one mah kila la menteri kam ke
Dia kata ke syong pada parti ke syong pada kiwe ngin nak liang parti kongres adu mentah te mansyu ong no ngin sakap syong kam dia hi ngatrai ngam tip banong no tama ngim ken sting gen ya kani mansyu penyang du prium nang ni natai ti kamla ban no kin hab yang hi somebody ban ban kin tiwe kani ke jung don kam juga stage khamat te but hakaliste bersui akran no thainga kongres kandang sim hi sukumba namar 4 mi phi ka information lanu kan long election su tingin patip e dai tingin he kirki ke hi pat dai namang ngi ngem pa man yu tementang apa shawai ki parti ru kimpat ikwa hi tingiru ngi kwa man su thu sha ki parti ki le kum no dai namba ngiru ngi kwa man yang kata kom ba at least ngim dum dai ke man du vote pi su so am te laingut sangut tigla adam hi masyur keren po parti masyur keren kunta ni adam hi ko laingut sangut ki candidate ki potential candidate masyur ongna ki mabiang le hi ta masyur long no yanong in finalize ting part finalize te tamba ka election ban ong kan support hi thrai sa kuma stay artayo la tayo kan shi impat kirki eru em makata tingi ni suthu bai gimdan kirki eru em tamangila penklan shwai ki block mata nak liang ki district per ki block te ni la activate shwai ki units per pair tingi nget bet bang in yang bet nak thong jo parti te mde e man chu ong nak thong tan jung candidate nama ba ki break la sedang masuk thu hi ba syas hapdeng hi fidan kam hi ke parti ba khlan mal ba pinchok kan lo long te ida bi khap dan bi chini nan tan chini kata shop pas ho pat ba ni su thu ma nak lihat ke kongres kalau ni kan ni dah ya syong dia bangin pat ya syong kan bangin pat ya decide yo kurtong manu banjang mo nak lihat simet jong apa ngala pensusu apa ke parti ke lomba pi kan ni tang siteng samai kasa stang asnam siteng mentam deh ti ini hindu panai ni lain so panai mentai layak na mata election meaning unu kurtong ubah job election berbapai syakatong kan kaban yo menteri kami ban datang Arsenal deh hapdeng kita ki Arsenal ru penapek company araja aku pra ketika MLA election sini temut kata unu MP ubade sethi unum la man syong sa sethi un khap an ya rap hi ke parti la jong sini that means she's nam tu la lut lupa sini means kecing terikam hi ke banyo menteri kam kan de bitang ko masis nam siteng te haitai sis nam siteng yang hi simat ke ngasong ba ladangi let MP ubami nang ni ubatang thamai kan simpol hayu uban ban aklamatai support dali in a sense taman yo kota ru thaingan riu nyu manai nam tip tip ne mu MP jong ka kongres usaleng uyo kota hadin sistem te pila su thu hi tang ban yo kota ru sim ru manai ti sistem te mota kat no itu i window mau pinyo menteri kam ka aduna